Special request by Bos Daeng from Babat Supat. Screams are breaking the silence. Do you hear the roar? Blood lost on the horizon. They are back for more. Guess who didn't appear? Better watch your back. Remember you cannot kill what is already dead. You better run, 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 cause they're coming for your flesh. You better run, 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 fast. Just coming into the abyss. God is ripping from the lips. It's the zombie apocalypse. You better run, 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 run. Is already dead.
mau juga abang yang rayu. Stay tune, jangan cuekkan malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu.
Special request by Bos Daeng from Babat Supat.
DJ Wang Dosun ini bos. Berjejer pulau-pulau bergoyang jangan gelar. Wotong bebekan selamat hatiku wali nona minta dansa 4 kali. Yang bilang nona mau gue sampai kicap 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 sayangnya. Yang bilang nona mau gue sampai patah 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 sayangnya. Yang bilang nona mau gue sampai kicap 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 sayangnya. Special request by Bos Daeng from Babat Supat.
Rasa jiwaku menanti, mengingat semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekapku dalam tangannya cintamu. Lambat sang waktu berganti, andalkanlah aku di sini. Coba lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa untuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menahan beri yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendamamu. Lambat sang waktu berganti, andalkanlah aku di sini. Coba lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa untuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menahan beri yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendamamu.
Special request by Bos Daeng from Babat Supat. Attention everybody. This is a police raid. Hands up. Dirimu menari seakan dirimu tak pernah menyerah. Are you ready for the hardcore sensation? Jika kau berpisah
DJ Wang Dosun ini bos. Attention everybody. This is a police raid. Hands up. For
Special request by Bos Daeng from Babat Supat.
a freeze when these people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Like, what you know about going down in the deep? When your brain goes numb, you can call it mental freeze. When these people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call it mental freeze.
Official request by Bos Daeng from Babat Supat. DJ Wang Dosun ini bos.